ZPM Working President Puke Sabdangan an party meet chu politics an lo chan she renga engdin huna poding se ramsiam tu man ne ti she thar zel turin cha voina an party chu in khoma ZPM Working President hian ZPM chu ZPM party sokar siam turapiang ani lova mi pui sokar siam turapiang ania an member te po ramsiam turapen chuak an ni atia Sokar chu party member atanga siam thei ni lova sokar siam ko nga neutral te an poi mo hle ti soin pathian zara an party in sokar na an lo siam ani po in an thu tiam an din le din lo mi puin an bu ngal dona thunei na an lo chang ni po in thunei na do kana da tu pathian le mi pui du da na an kal lo ni chuan a pai thale thei tu chu an mani bok ani ti sha a chu mi hoi zong chuan ke an pen sham sham atol don ti soi puke sabdanga chuan mani thu tiam zu kading hetle si lo te chu mi puiten an ngai thei lo ti an thei ngil tur ani lova pathian le mi pui zara ne na an lo chang mial ani chuan mi pui tran pui na dil an aw ko la ya an candidate ten ei ruk na in nam noi hau lo tur an in tiam ange ya an din tlang thei nan ke an pe na tul dona chumi ko nga chuan wal up council te chu an poi mo le zwal dona an ni wap na hnuaya thiang hlim takin mi puite rong an bol thei an be sei ti soin an party meet chu in ngai kilometer train lalpa au turin at sa ani in khomi ZPM vice president pulal thansa nga cha te na kai shwai ani